Hello friends, This is Diko Sarwalang. and this is Rubesh Sarwalang. Kini kedai kesin benengkong kebangi persang bandung matalang hagap hapo YouTube channel. Okay friends, here we are. Benda jong pi jing in ngala terbayang sukren balung jong pi kadung yang mensim jong kapeng jenjaya bangan ayungan tip kaiban saja teng along kumubi tengah bentang ya cii aduh banget siau tuju yang agak jok ya cii endang alas siau tuju Please like, share and subscribe. And don't forget to press the bell icon. Thank you.